Reka nongere nguhereze ikaze kuri YouTube channel. Ubundi noneho ikintu cyamenyekanye mu minsi ishize Uburundi bwaba biri gusaba igihugu cy'u Rwanda imbabazi, bavuga ngo ntabwo bashaka kurwana n'igihugu cy'u Rwanda, ahubwo barashaka gukora ibiganiro binyuze mu mahoro. Noneho ikindi kirenzeho, Uburundi bwaguze indege, bumaze kugura indege buhita bwandikaho ngo Visit Rwanda. Ibi ngibi ni nyuma y'uko Kongo yari imaze igihe kinini ibirwanya. Ndagira ngo niba uri kubona iyi ndege ikuri imbere, yanditse ni indege iri mu ibendera ry'igihugu cy'u Burundi, ariko ubu ngubu igihugu cy'u Burundi cyamaze gufata indege bari baguze bandikaho ngo Visit Rwanda, nyine bivuga ko nyine bagiye kujya bamamariza igihugu cy'u Rwanda muri Visit Rwanda. Ni nyuma y'uko uyu nguyu Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, ubwo yavugaga ko agiye kwataka u Rwanda, abaturage bari bamubwiye ngo nujya kurwana n'igihugu cy'u Rwanda uzagende wenyine, nta muturage n'umwe witeguye kuba yazaguherekeza mu kujya kurwana mu gihugu cy'u Rwanda, kuko nta munyarwanda wishe umurundi, kandi n'abarundi bari mu gihugu cy'u Rwanda babayeho neza, nta kibazo na kimwe bafite. Rero niyo mpamvu nuramuka uhisemo kujya kurwana n'igihugu cy'u Rwanda uzagende wenyine, twebwe ntabwo tuzaba turi kumwe nawe. Ibyo ngibyo rero bikaba byaratumye uyu perezida Ndayishimiye agira ubwoba bwo kuba yakataka igihugu cy'u Rwanda, ahita afata umwanzuro w'uko yitangariza ubwiwe. Mu magambo yatangaje yaragize uti: twebwe mbere y'uko turwana n'umuntu uwo ari we wese tuba twabanje gukoresha ibiganiro. Akaba niyo mpamvu yari yahisemo kuba yakoresha ibiganiro ku gihugu cy'u Rwanda kugira ngo barebe uburyo bakongera kugarura umubano. Ikindi kintu kimwe ahanini cyatumye atekereza kuba yagarura umubano, ni uko abaturage be bamwibukije igihe yajyaga kujya hanze, igihe yari yagiye hanze muri 2024 kuri gutangira bajya kumutera kudeta, igihugu cy'u Rwanda akaba aricyo kimuhururiza kikamubwira ko hapanzwe misiyo yo kumutera kudeta, bikarangira ahise agaruka, iyo kudeta ntigerweho, kandi no mu Rwanda bakamufasha kuba yagera mu gihugu cye byose. Gusa nyine icyaje kuba nyuma y'uko uyu nguyu yamenye ko nyine nta kibazo afitanye n'u Rwanda, agomba no kureka gukomeza akora ibintu bibangamira igihugu cy'u Rwanda, yahise ahitamo kuba yafata indege yaguze akayandikaho Visit Rwanda. Ndetse ibi ngibi byaje no gutuma abantu benshi nyine babona ko nta kibazo gihari hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuko uyu perezida we yavuze ko mbere y'uko yagira icyo apfa n'igihugu cy'u Rwanda bagomba kuzabanza kunyuza amakuru mu biganiro, ndetse bakabanza bakarebera hamwe icyo bakora kugira ngo ibibazo nk'ibi ngibi ntibyongere kugaruka. Ariko ubundi uyu nguyu Ndayishimiye yari yafashe umwanzuro ko ngo agiye gutera u Rwanda, abaturage bamubwira ko naramuka ateye igihugu cy'u Rwanda azaza kwirwanira wenyine, ko nta n'umwe uzaza kurwana n'igihugu cy'u Rwanda, kuko nta munyarwanda wishe umurundi, kandi nta n'ikibazo abaturage b'u Burundi bafitanye n'ikibazo cy'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu rero uyu muperezida yari yafashe umwanzuro w'uko agomba kubanza kugirana ibiganiro n'igihugu cy'u Rwanda, noneho akaba anafashe umwanzuro wo kuba yakamamariza u Rwanda abinyujije ku ndege baguze, aho yahise yandikaho ngo Visit Rwanda.